Ijen ditiang mo nguning ayang singgih pidaging mamitang lu gerut titiang aratu doagung di kalau mangkin puniki mau sano titiang nunas galah gumanti ngatur ning ayang aja kan matang kurit sot mako galah sane tunas titiang puniki aratu sang Prabu Lingsir gumanti angin titiang nangekang jiwa parimanan titiang aratu mandaratu sami tadas napi kesane mawinan kadi punike mang doangan palungguh aratu doagung pertiak sering parinikan pedewekan titiang aratu mareng indek titiang lile di sejeroning putaran angan palungguh aratu sang Prabu Basukesti prasido raris ide nebasin ngalahang pedewekan titiang aratu muni dalu titiang ni mangkin wiwitin titiang nartayang pedeng sane dibi sore winten sane keniang titiang aratu galang emas lemurang ianti maku mumuing sane keniang titiang aratu wantah punika marupo arto barano marupo gelang emas punika ratu mas ojo intel mutiara malih kianti maku munguing gelang sane keniang titiang medaging soco inten rauhing mutiara sane pakebior-bior kupu
Ni mangkin persanggo purun titiang dartaya ngaratu Sang Prabu. Ianti maku munguing sane makdo gelangi punika. Wantahipun kekubu ngemaranin titiang ring tengah ngarateri. Ya. Ngodang didu yaning kengken kade nunuke ipun kekupu ngutang pemekasnya nih Ratu Sang Prabu mareng yaning buat ipun kekupu ngutang mina kadi gelang punika iriko ring genah titiang punika madunungan Ratu Sang Prabu ngapaya tekama daging mamitang lugrut titiang Ratu Sang Prabu Basukisti yen ti buat pengerawuh ipun kekupu saat make ayat nubuh pedewekan titiange Ratu reng minuman sane luwe napi kesane mawinan kadi punike mekadi baos pedewekan titiang Ratu riantukanipun kekupu mararapan sehananing sarwu minuman sane dahating luwih Ratu Dwagung sampun lantarannya singgih pidaging mamitang lugrut titiang Ratu Sang Prabu Basukisti Ratu Tedung Jagat Mesir Negara wantah kadia sampunike maka munguing kuyakiannya Ratu Polike Ratu jengake singgih pidaging mamitang lugero titiang Ratu Sang Prabu Basukisti riantukan inten jengawi-ngawi pedewekan titiang uwenten cihne nayang-nayang ne mangkin suryanin Ratu Sang Prabu dadeno wih Dewa Ratu Agung Dewa kadi punika reke buat baos dan wayan tam-tam ini mangkin saku tedun saking singosana nido Sang Prabu Basukisti nyuryanin inik gelang sane kebaktu antuk iwayan tam-tam kelingan
Ido sang Prabu Basukesti nganeneng nyuryanin gelang sane kebakta ulik Yowayan tam-tam mau sanu eling kuentenan ri sejroning pikayunan ide bosanan sang ayu dia buat sane keilingan antuk idu sang Prabu Basukesti gelangi punike wantah bosanan putaran idone ide nih dia Anyuswari sang Prabu rare sama jin duaning kadi punike sane wenten ring pikayunan ide sang Prabu Basukesti ne mangkin majin yen ide gumanti do ngertukang sabeh pangandike ne sang ayu nah itu cening dia Anyuswari putaran anak ke buku bapu cening jadinya jua dengar nguntul cepok anak ke buku dewa cening kengken nih adi busana nih dewa Yowayan tam-tam ane ngabu pemekas gelang tuh nih jani lautang malu dar tayang tekining anak ke buku bapu cening